Кезекте тугандар, мына ушул базардын ортосундагы унааларды көрсөтүүнү уланып жатабыз. Бул жерде мурунку чыгарышта айтып кеткендей эле японский, солурулдуу, германский, корейский унаалар, ошондой эле свежепригон, жылы жаңы унаалар дагы бар. Биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар, каналга жазыңыздар. Мына ушул 221 кузов Mercedes 2010 жылкы 4.7 битур болуп калат ошондо. Полный комплектация, басы $16.000 дейт. Так, салон көрүп коелу. 207.000 километр жүрүптүр азыр. Үстүндө люк бар, панорама, чорный крыша. Абалы жакшы, улантабыз. Ушунун жанында $4.000 мына жерде шаар ичине экономичный деп издегендер болсо, ушуну көрүңүздөр, $4.000 дейт. 2003 1.3 автомат. Универсал Toyota Avensis кара түстө, японец 10 рулдуу, коробка автомат, жылы 2004, объем 2, 4 выда экен, ошону эске алып коесуздар, 450.000 сом. Кана сиздердики? 450.000 сом дейт. Улантабыз, бул жакта Армениядан келген. Ачык кой, тартпай эле салондогу. Азыр как раз ээлер дагы келип калды. 450.000 сом дейт. Боло турган мас канча болот эми? Боло турган ценасы. Боло турган ценасы 450.000 сом. Состояниясы жакшы дейт. Мотору баягы V-Vitai мотор да бар, Мотору V-Vitai моторбу? Жакшы. Улантабыз, бул жерде мына ушул японец 10 рулдуу Honda CR автоунаасы Армениядан келиптир. Учет Армения, состояниясы жакшы, запаскасы бар. Пробег канча калды? Пробег 184. 180 канча деп 184. 184. 184.000 километр. Жыл кайсы? 2001. 2001, объем 2. Чыты да? Басы $7.500 дейт. Ушул номерге чаласыздар. Honda CR. Бул жерде Toyota Harrier автоунаасы, жылы 2003, объем 2.4, автомат, $10.800 сатып жатыр, 214.000 километр жүрүптүр азыр. Японец Toyota Ipsum автоунаасы, жылы 2003, 2.4, $6.800, байланыш номери, ушул номерге чаласыздар. Абалы жакшы. Монитор, задний камера көрсөтпөй, артында. Задний камера көрсөтөт. Анан кийин улантабыз, алсалай туруңуздар. Lexus RX 350 автоунаасы тез арада срочно сатылат дейт. $11.900, 2006 жылкы 188.000 километр жүргөн. Отуруштары кара түстө, кожа. Башка автомобилдарга салыштырып көрүңүздөр, баасы арзан жазыптыр, $11.900, срочно сатам дейт. Бул жакта Toyota Camry 40 кузов, жылы 2008 2.4, автомат, европеец, $9.500. Mercedes 210, күмүш түстө, комплектация авангард, состояние жакшы. Жылы 2000, көлөмү 4.3, жумушу жок дейт. Баасы жазылып силердики? Канча болду баасы? $9.000 дейт. BMW X5 дизель, биринчи хозяин экен Кыргызстанда. 3 объем дизель, 2005 жылкы, 260.000 километр жүргөн, $9.800 дейт. Дагы бир кара түстө Mercedes 221, S-классы Long, 2007 жылкы, 5.5, басы $10.000
$600 сұрап жатыр. Қазір салон ашып көрелі. Екі жүз 29.000 километр жүріп тұр. Состояние жақсы. Үстінде люк бар. Қазір артында ашып көрелі. Gaz çoğan var. Gaz çoğan gaz. Gaz çoğan. Sosyal жақсы 5-5 объем. Ondan keyingiga to'xtalib Subaru Forester'dan jonisi o'xshaydi. Bamperi restyling o'zgacha ekan. Subaru Forester emas, Tirbase avtomosi 170.000 kilometr yurgan, yili 2011, 3.6 avtomat, $12.800. Kia Morning 87.000 kilometr yurgan, yili 2008, объем 1 avtomat, basi $5.700. Men taqqala bo'ladi. Fotograf ishlaydi-da. İşte Fotograf бар. Kia Morning. Так, Toyota Camry. Так, дөңгелектері қашқы. Жылы 2013, 2005, 100.000 километр жүрген. Басы $13.200. Бұл жақта BMW 530, жылы 2007, объем 3 автомат, 145.000 километр жүрген. Басы $12.000. Салон ашып көрелі. Отырыштары қара түсті кожа, подогрев сиденья, мультирол, бүт бардығы бар. Toyota Prius ақ түсті, жылы 2011, 1.8, 162.000 километр жүрген. Басы $11.800 сатып жатыр. Абалы жақсы. Subaru Outback ақ түсті, жылы 2010, 2.5, коробка автомат, басы $12.000. Ушу номерге чаластар. Ондауыз қара түсті Toyota RAV4 автонасы, жылы 2009. Не надо? Не надо снимать. Все, следующий. Там такие машины еще много еще. Так, бияқта Hyundai Genesis Kia Q9 екен. Kia Q9. Салам алейкум. Қандай бәке? Жақсы қандай өзің? Денсаулық жақсы. Іштер болды. Болады. Пробеги қаншалық болды мұны? Пробег 136. 136.000 километр жүрген. Ашып көрсе алады. Түбіне қойыңыз анда. 136.000 ашты. 카드를 넣어주세요. 137.000 километр жүріп тұр. Kia Q9 3.8 объемда. Дағы бір свежий перегон, ақ түсті Subaru Outback, белый жемчуг, 143.000 километр жүрген, жылы 2015-2.5, американец, $16.800. Қазір есі жол фет, зғартын әт көрелі. Қызуында бірде жерінде жұмысы жоқ. Анан кейін дағы бір Toyota Camry, дөңгелектері жайқы. Салоны 112.000 километр жүріп тұр. Жылы 2015-2.5, Грузиядан келген емес дейді. Басы $16.500 салып жатыр.
Анан кейін бұл жерде Toyota Prius жылы 2006 1.5 басы $9,000, 171 000 километр жүрген. Салонын ашып көрелі азыр. Онтауыз, бұл жақта кейінгі автомобиль бар. Lexus RX 300 жылы 2004, бензин, газ, басы $13,700. Азыр рейсі жоқ екен, біз артын өтіп көрелі. Hyundai Sonata жылы 2015, заводской газ, басы $11,900. Салоны. Lexus LS 460 жылы 2014, 4.6 автомат, 97 000 ғана километр жүрген. Состояние өте жақсы. Басы $29,000. Азыр рейсі жоқ өшет, ешігі жолық. Күзуында бірда жерінде жұмысы жоқ.